Na emusem St. Paul. President Nana Dankwa Akufo-Addo free hɔ a MPP fo apɛ nipa obesi nanan na wowura bi ya wɔkyerɛ de pa lecture kɛse wɔkyerɛ sɛ Kennedy na betimi edi nanade Abatio bi akwaso ewo Lower West Akim constituency ani odi nkunimi ni odi ncho nyina ehun sam ye Kasiebo yi mu obeti mu nkyire mu ani na free kid die na funky kan na Friday kan hu die na guess ya tena si die wa wani to ya entertainment ye de ba na ani jedi ansem wo shatawale akwa wasa kan hu abia emu nsem setie ni shatawale kan hu abia de na ye SS nyo nko a Mami Salina Boaten wanu so eba ne gospel ye mami di nyumba kutu forma na jise nta ase waba pankwan no ene eso forma na ta da mami kwasha atade bie atade na won same ne ya twe na bo so awase mu ntwa ye na wadi mu na verse mi mfasa wose ni bente ba ko ye twe fa anwem ne boss ama na ye yesetam abusia ananyumre ya dwinkyira ne ya na de afa emei so 0533898915 0533898915 for the forward bresemo ya beken kai ni nyina de ama won ya YouTube live on so ya demu ewo ho Facebook live adwenkyere no mane ensu anyumre mayafa na sia emma kofa tamotos ana fe Jubilee Hospital ane Akim State College for so ekurayemu afe chenwa so na tie Ahenkan fu a wote yanka aye guess afia ampofo one afe fasten your seat belt oya yenkwe Adam owura ba kwa ba ni sika semu a wakwadiri mu pa wo krom wa empremprem so na ni abrese krodom se etu aheni asi ahemfo wo NPP amanyoko mu nto so aba na wontu franka ma amanyoko no afimpidu ane adronu na abato ni monti ane nani abre pa wo chena se first 5 no wo hwe ni so obeka ho bi owura buache jako wode ensebia tudwa ya wo kire mu se Ghana ha se ne ye won asesuban bi e won panifo ho ama atiasi enkwadamu atiasi baabia ye tai eka se Africa hatisu ni Ghana ha se no yenim akrokro se ye ton ade na obi betobie se akrokro bi mpone ye de ano be fa no ho na nipa no ato no o se ye ni sa technical skills ni bi enu nti ya bra pa wo so wo show on mind ya se man Ghana e wo se nka ye dead investors wo mo nsam wo bia wo mu fifira manone ebi su kura wo krom ha wo mu wo skapa dwe ta kudi laza ega sika gbon wo mo tene pampan ebi wo skapa na sika na ekura no pese wo de bia dwumakuo bi opese wo de ya bibi nanso no esane se Ghana ha na yetia no yen shada nya system bia system no ede o ne nsa ba fefa sa eskafo etiri ho system no ade ne tachira ma ba fefa sikafo yi aho a na nka gya sika no wo ma gem wasesa sunsum obuo odo ene kasada ne yeni bi enti anazam na mafoi jai wo mu amadwa na ye dededede se maame no akofa no ayeyere so o kwa akotokura no wo mu na se kaso te so wo se twa afecho zamna mani ni so be kwa akofa odi be chian o abochi onte so no wate so o abochi misika ese no waje enti woje no otogum na business ne kwaso na maame no so ti edwom ho obi be jira nanim kura na senya na de na otwa na ne bu afu wo be kwan oti customer care pa de edwa huduro mu omu ni bi se customer care ayira kura e wo mu store mu ho cheze entokwa wo ye entokwa bi osa na wo be kono wo kwabu sade na wanto na o se o me kwa ba wo be bu saje die ben wo jejefu ana mi fiefo na abesoma wo se bra be jiram so be sinse dua jinam so ensema obeto waso ne nyansa beketwa enti customer campaign adede ne akrokro de de twi ni papa de owura buache ja akuse Ghana ha se yeni bi sa sunsun ni pa de ayira obronsam take away wo de kwakura enu nti ono no wo ba behwe abua ma sa sunsum no
etimi ewura Ghana fo ntwo ni wom zigzagam na timi aboa ema amamwo ni kura wubu na se investors ba wawa omufra brochire eskafo wo krom ankasa nso timi nya ahodaso enya hotoso ewo wonsam a wo kanimu ho no mu de sika behye eboa pa enu ntina dwuma oba abaye ne se obeboa hyehyehye mra bia ebetumi aboa ma investors Ghana economy no aye wo makondo no mu nso atimi atena se aye adwuma ne otanso to aso bia mu a na wo chem se yani abotre Ghana ha abotre patience ewradia yani abotre o capital P patience na odi koltwi nso ya capital A abotre yani bi baku say sadia mekaye no obetwu adapa mu ankasa nwi nyina be sore udi wanim hantwo na ade afri nyoma ho akofie ene wonto Brazil na ya he Brazil 20 ga pacho me kwa when wabom so wabodua na dane enti o se patience na ye ni ntino ya bebra papa wo krom ha enu nti na amaga na yanko yanimu adabia ya tete form ha se ya yentimi emburu nsuo no nko yanimu enu nti wo baba hwe se saa nyoma ni nyina ba firi ho na timi aboa ma edwadie akoso obi di sika be hye dwumade bi wo krom ha wanya hotoso enya hoden atia sikinken edi sika na ba ma yenso enya so emfa so pem make the because ye ni ye ho abotre but say opese obi invest ni sika wo ha the conditions must be the same for Ghana ni and as foreigner because capital is capital. First of all, level playing field means say obia adwuma odi ni sika bi hye they get equal treatment. That is equity before the law because here ono odi sika every amanone eba be ye adwuma no most of the times any bottom scout wakoji scout super fund and now hedge fund and now fund of funds and or they be ye adwuma so they also need stability just like the Ghanaian they would be ma foreign biano Ghanaian no be. That's the second thing abrofo na yede na omunyeska. See, sometimes debia ena abrofo abesi say yisikako yes sa Ghana sikako sa Ahenkan FM. Yeah, nipa wuti nken oya economics. Bani sikasam to tia oya de pasan so presi obetu franka dia man pipi amanyoko no owura bo acheja akon. Na ne kura musa nia woka na se no ahye nkomodie na se no. Wase ayifo ne ba hanom a na kese lo so chenjirenchi broni kaso odi sika bi ba be hye dwumade bi okrom ha. Se chinchin ne kwa ha sin ha ne fa ha ne ko wura tokuro we mu ne pie ne dwane na kwa sha ha ne wura ha ne wo ha se ne ensampinso enti broni no ba wo ho no mu akokwa aba wura ma pie no na tinani so asa ba mo opo ba no waka na oba kireche no ho tinani so azada no so kura no oba ide no ho beba ba ne sa mo kwa mo ntimi nya hwe sa bi pepe enu ntinu sa wasisi ya keka ni omasiani na Ghana ni 2 million de ama na ono de ye business okrom ha no yama abontinsu ni ananani no so sa 2 million bia omo so ho beto wo mo emadwuma no de bia on benya opepa se on beba na omo de sika be hye dwumade bi mu okrom ha entina sam wo kan nada ne se ewo se ye hyehye samra no nya be hyehye samra no de beboa ema investors atena krom ha achepa. Don't always talk about as if the politicians on Kwana you and you're correct. Can nipa subain boni and you're one class of people in the war. Nipa me de maybe be a mijina se no. Me see nipa ye nipa. Se open investments and you create the conditions for anybody and everybody. Se oba na a yemanua or better look. Omo me from Ashford. They came to Ghana 18 something. Dawa Patel for no dawa Ashka for no dawa and it's who create conditions na ya. And for musica because they want more money all the time. But who say there's a threat to their wealth and capital, they will go. They will go. Nipa wotini nkan economics osanso pre franka tubra akunya no wo ani pipi amanyoko ni mo owura aboache eja akon. Ya twansam ne so na NPP amayoko nwa maso ya na ejina fi so obomofo ne de ne na meho apaso enti ne wa mo de na ehu apaso ya dane ne sa na enipa ne maako edu na wa mo kwa kwagina
anasa wamo presa yentu wa muswaba ewa NPP amayoko ni mwodachi biano wametimi etu frankano wamodo sopa nipa maku duna mapeni abedieche Dr. Mahmood Bawumia wakanwu bisi muse pampe unia wabwane homodi aproba woduo wakwabi pa wache musa abatu mpeso maku ahanu ne ediosu enum no ene wakukwa mu awogusu a watwetwe enkomo na Dr. Mahmood Bawumia ne campaign team penny pa wakanwu bie Yera Dennis Miracles Aboaje ene Dennis Miracle Aboaje di atudwa o na watwe atwam na wafru simpia ni apan wakasa no obo Dr. Mahmood Bawumia di no obo ni din sa ene wakofru simpia ni apan ne wa mo Dr. Mahmood Bawumia di na tie ensama wadi tu dwa wo kire mu se NPP amayoku abatu anyame ya doma ebekoso special delegate conference no wase enu no ye frukuro mu eman wamo kwakwatu aba wamo NPP amayoku na wamo kwatu aba na wamedikan ayi nipa edunumu enum na enum no so de wamato aso ade akọ obubuobu so minum wobubuobu so min de toso 9 November 4th ana wambesa so agina na nipa num no wamato omoso aba ayi mu ebaako enti wasensa ana enhyehyaya ne tie na sa na enhyehyaya ne tie de ne na Yera Dennis Miracles Aboaje wo kire musa wo sra NPP amayoku ne pa wasi we internal elections enti watimi wakame mentimi wasenkitinkitin bi na fifi wa mayoku ni mu no wasenya de abeboa ama omanisu ade hunu atimi abam enti na de wasene nsadansa yam nkotodwagu fam wasra pa sa NPP amayoku no amomom homodin sa asumdwe mapa ebetimi akosoa ewa mayoku ni mu asumdwe so betimi akosoa ochina abatu abekosoa wase abatu na echi nyina no wambetu aba na wi ochina ne aka nyina no ni nyina ya asumdwe na ne wamu behia ekosisa November 4th dia no so bedru ho wase no so kura wamu kwakwatu aba ne wi a the same adecroment asumdwe na ne wamu hia wase sa asumdwe ni wani enkabom susu ntimi nya adwuma de biada enti wasra wampa Yera Dennis Miracles Aboaje watwas na wo kire mu se wo bibia wo betimi edi nkunim wasa abatu ekoso amayoku ni mu woni akuna na wo betu franka ama wom enti ne wamu nyina mom no wamu nya baako na wamu kwankwato aba no ye obedi nkunim bia so wase omutimi gina na echi gina pa wamu tai na echi na afimpini ni adonu nan wotimi kwadi nkunim na omani suade hunu breaking the 8 no anu susu etimi bemu wase anu kwa na empempren dia wasa wamu dwen ho ene kwaye ho betimi afaso na wamu hyehyaya ne wamana montu a wamu tuo no Ghana fo atiase ebre ne so wamakwa akwato aba enti wase wa shapa esa NPP amayoku ni mu emma no wamu hwese wombema womani ada wo na face wamu hwese abatwa na wamu kwa akwato no wombetu aba ama obi a yo adachi bia no kwogina se yento ne so aba no womedi bampani wobetimi edi nkunim afesu wamu ntu aba ema obi a ene wobetimi agina se frankatufu ama NPP amayoku no na breaking the 8 ni susu etimi abamese nei enwa no omani suade hunu enwa no omoya sapon enwa na wamo presa ebetimi abemo enti wasene nyina ne enkabom na wamu hia ni nyina mu eya asumdwe ni nyina mu abatu no wamu hwese woni akwa wamo kwato aba no waya ne Ghana fo nyina epe waya ne wobetimi aboa ama oman Ghana etimi etu empon. Dr. Mahmood Bawumia represent our biggest shot, our biggest opportunity to win the next elections in 2024 against His Excellency John Dramani Mahama. He has shown evidence, he has shown working in the northern region on how he was able to move our fortunes from 3 constituencies to about 16 constituencies as we speak now. And we are very convinced that if the party people should give him the vote, he has the capacity and capability to mobilize all of us around him to deliver election 2024 for us and to consolidate the gains we have made as a country and lead us into the new Ghana we are trying to build for ourselves. The way our party is structured, whoever wins Saturday's election will win November 4th. Whoever, but Dr. Bawumia will win that election on Saturday by not less than 70%. Abusianti Yera Dennis Miracles Aboaje dia no na wamana soa wabia na wachire musa enkrofobia hihye kuntrase na wamo kasa na wamo kra campaign na tonsom ana Dr. Mahmood Bawumia wantimi ni nkunim
ana Dr. Mahmood Bawumia o sa ochina kra ni panum no wakoka hu bia November 4th nya de won be ni sa Franka Tufuo wasisa nkrofo ni nyina no kra se wo mu nyi gidie ewa Dr. Mahmood Bawumia mu nso no miracles aboaje wa ke susu pisa sadachi bia wo mu din kunima ene esa nkrofo ni nyina beba omo na ase Wamo beba na wamo baswa wamo subachira musa enkunimdie de wamo dibie wamo baswa memo nsa wamo ye krado ese breaking the 8 ni wamo be pridi ama NPP ama yokuo no na eniema bia wamo hyasia enei no wamo timi awie no asopa emu. He said was that they should not be happy with the 200 cities that is being brought to them, and that there are people in this government who have made so much money, others are keeping it in their rooms. I heard him. So my point is that these are needless comments. These are comments that destroy our party and our government because they are false, and you know they are false. And so, and you, Honorable Carlos, yourself, until just 1.5 years ago, you were a Minister of State. Can we safely also say that all the money you made is what you have starched and they are using for this campaign? Which of them running haven't benefited from the government's position one way or the other? Honorable Alechamanti left office barely 3 months ago. 3 months ago. Is it the case that he also made some money, started some money, and that's what he's distributing? These are the reasons why you asked me about internal party conversations that I don't want to bring them out. Because for us, we are clear we are winning. Those who don't believe they will win are the ones who want to run the party in the mouth. Ahenkan FM. Abusianu no whether rain or shine womu jinemu. Enkunim su de won bedi bi panti Ghana for sabre de na MPP amayoko no amoto yenkra. Asiem aboa ye hunsie visa 2024. Anye Dr. Mahmood Bawumia we free yi camp no Dr. Mahmood Bawumia camp na eba no then it's miracles aboaje ne wo bia so wo gidie wo bia so gidi sa wo mu bedi nkunim ti ono ne de eba ne de 2024 Dr. Mahmood Bawumia enya yanko yanim we yakọ candidate ba konso so lecturer ya wo no di ni nkwi e Central University Dr. Benjamin Ochre Ankra Wano so de atu dwaya wo hire se nipedu ya yi omuti ewo NPP amanyo kuo no nyambo a wachina bato so nko ebekọ so no yeyi ebe so ne so abro ntete na yeyi ntete na free so na ka bropa enum no enipa num no so onde wagidie se Canada akompra kwa Japan Asen Central Mrashe Bedwani ne behwiri edi kan Dr. Benjamin Ochre Ankra eto ne nsam so en wo ba ma ne chem so ya kan gidie confidence ya owo bi pa ewo Canada akompra kwa Japan mu ho wo cheche ni nsemu baba mu no woka se emprempre Ghana ha yete no obi a de ni ko twura wisi a ehune santamo ehunu se oni wanyafo Canada ohina Japan ye nipa bi onu business minded ene na dwene nyina ye yempesika bienjuma edbe me yesika enti onipa ya oye business minded sa na dwene ye yempesika yembia dwuma we yenye se no safo no odi tumi hye wo mo nsa o wo mo di tumi ni matumi ni ye de wo mo di tumi me ka se nkonko ye dabi safo no mo ntanya nkonko ye ya wi amana ka dompe dabi let them talk dabi let them say dabi almost want to abandon mame I want to mame fam dabi chasa nipa wo kura adwen a business ka ho de na adwen na ye yempesika mo man no enti sa su ni bi ara wa hu no ewo aye onimanyafo Canada akompra kwa Japan mu enti obetimi de nsa pampasi ne bo aka se Canada ye nipa bi odanso ewo nipa no edu no entam nipa du apre ni nyina enkro na aka ne Canada wo yensoroma na wato ne nsam so biem ya no wo ba ma ne achem se bema bi anase nipa bi ti se Canada akompra kwa Japan de oba obehwe Emma ahoshaso ya nibi wo kuroma say indiscipline ya ekoso corruption we obi anya ne nua 1 minute obeso obu ne faso genisika ina evidence we anya ne nua 2 seconds obeso obu ne consume ne comfort to say obi a wakɔwi akokɔ no mpesa akokɔ ne be dede na ya kye no so okɔwi ade ene no obu akokɔ ne kom say pon say bi pepepepe na Ghana ha ekoso kyese obi ewia o man ne sika ne yamu nhye no Chasa ni yamu nje ni kum ni yamu nje ni bram and once wo wi agu ni mpase wi da nyankopon abetene so aban no
na afi na ne to ada ho se nyankopon so ampa ne so ntoma na tete wo wi akodi kwasa enti sa su ne ba na wo Ghana fo mu ono wo from krenkre to kranka obi anya ne obewia no enti se Kennedy Akumpre kwa Japan ba no ono ka se me de wato aso ya ha se uye minua uye madamfo me nyonko no nanso no wadi bone waye oman no bone meyi wafiri ho no asa nipa no na ye hia no nipa obetime nya kokuduro aka se wo me nyonko brabo me no na konna krana me no na tu nsa dide danso wafom watomrade a me batwa so wasese su ni bi pepepepepe ana wo Kennedy Akumpre kwa Japan mu enti sa nipa wo kura su ni ban bi se no so wo so wo pe mampani adi ha nya na bro yanya na bro anya na hi yeso obi anu nso a o chiri for kwasa mpakodo enu nti Kennedy Akumpre kwa Japan de otare chi pampe ne kura mu LST first to 3 omo abato ye o kire be kwasuwe wo se Kennedy na di kan afa 2 no number 2 no oja edi ama alankwadwo kiramaten ene ba omo ba pre 2 ne ho akirefo ne de over the bar Empire na membo se Kennedy Japan onwini na omwa na omema nyuma enoso wo man mu obo nipa pi wabo institutions pi obi oya politics na osati business ase no ye de omema na obetumi amane ma akoyie na me de wogidie se obeye president obetumi abo man indiscipline wo man mu pa o na ye nye obi a obenya kokuduro no otumi aka se oye menu ade denso ade a wo ye nya papa emo man no ye nya sa nipa ni bia eden pa na awurade nyankopon onfama Ghana bibia ye obi so yabra boni ekoi enya ne papa mu a me sure say after 1 hour a lot of them beto abanawie nti hwie be 12:1 ye kan abano so a ne kan no emuro 30 minutes e be kan awie nti by 1:30 there in my estimation by 1:30 ne ehu mo on be ban there e medical me prediction de that Kennedy ohine Japan Alan ene ba omia omonko pre 2 no 4 no there be jogate adani mo abeye number 5 Ahenkan FM. Jogate 4, adani mo 5. Na just say, baba, are you? Father, kuyafo hin de wan just say, why you never agronim? I free ya kuto aso mo nchira do nchira ni. Show me love. Ni pa wonte ni nka kopie our Central University a. Ehon wodi ni nkwi ya chirechire ni ma papa, Dr. Benjamin Ochre Ankra. Chira de be achire di ni ehunu first 5 Empire na media me boss your ken my ken our ken okay also many okunini kuntunkununku also second. Okay, na ho. Alan. Now yeah, is you 5, why don't you 3? Oh, you 5. Hey. 3 morning. Kuntunkununku. FBB party no. Okay. Okamubi. Ana your friend is say. Ana last person na me ye no. Edru so Alan. Alan ni. Alan Cash. Ono ya trio. Okay. De oyi na ye. Oya dan akontu kurunku de. Ono oya dan ya otira ba de no an because omo koto aba no type of nkofo ekwakoto aba no omo di can declare support to my hunu ba bi omudina 80%. yes o ma dwen na nkosesa o ballot box ni mu dia delegate anye John amba mu dia ene na Kennedy eye first mami se John o dia wo shisha omo me dia ma show me dia me se 3 no omo there 5 no be ka hu bi no ana wa hyehyɛ ana ma hyehyɛ okay nti o there no me say me dia no there first position no ya dan ya omo mo koto abayi kyenen nipa sa 900 ni akyire no saafo ni nyina ya te wo mu dededede yesi wo mu ba wo me sampanifo ni there duly
entie bi abawomia be di kan ba se John ba mu dia Kennedy be di first dia gro MPP party no o want me go no sa ana second eye bawomia ana Ken dia me ye no ate ase said na ne so what you consider because the different argument to Mrs. But the year to a real me the about me be first na Kennedy ato aso chire no Alan eduru me so Alan Cash papa ba ko pa na me yada ne pa ba sen kofo ni so sawo ye we kwabna bibi o de kwabna ayi ne bro fe be de pa ayi engineer ayi kwabna ayi oh di rafini din no na no so ne bro ana ne strategies nso di ono akeka so far no asa nyansa wom ti ono na mde ne ba sha 4 ho no mde ne ba sha 4 na mahu ayi mobo kakra ne soundboard no edoso aboka ti mde na sha 5 official list in the first 5 oh ke brakon se ba umia onu ya what's edini ba ya usisa ubodi wana sane ba ye onu a kebra anya mama digitalization and say minini she osie ana usisi akwa to dem ana otimi saniska yo adomo sane seska no mu wo bi no mo sane ayi papa ba ku ibra peni ono so bo ne 9 ta bomia hey 2020 engineer kwabna je Japan kwabna je Japan no na me kan papa no ne kasa muti aha list osesan ba omia first ana hwan ana Ken ohine okompreko Japan be man na edru meso Alan Kwadwo chema John so kanidin hu ana onu ye 3 ana Buachi Ejako number 4 Dr. Owusu Efri Yakuto number 5 okay abuzianti watch na dia unso shesha wo dia bra obi a shesha na dia o first 5 shesha bra acha say mi soli an pa so ocha me ba be ye eduma no pantimnya dufia no ma sha ase that new ba na bo ayehu now dia shame no na me boss okay first 5 in there Kennedy jinem na Kennedy fa we mu wi a e be timi de me say me bo say na be grassroots for na be to be November 4th hone asem no on the oba enkrofo ani be hwan kakra na we ni me do ba de na enkrofo be da kra we ni hwan do ba na unti ye unzo no nyom do ba ene me ka kiro abusia yantua ensam ne so na say egusu aye hihye yi ene Ahenkan Kasiebo Lower West Akim constituency just hosusu na abatuo ekoso wo NDC amayoku onim ene NDC parliamentary primaries no ene ana chese Lower West Akim constituency Ahenkan Kasiebo ni kropon wo moto wo maba na abatuo no ekwa awie ya nipa wo mugina ya chese ya to omuso abade de na wo ya miensa ene ye ra nuhu mumuni waka ho bie afa Michael Edusei aka ho bie ana owen Kwame Frimpong wamu nipa miensen ana chese wamu kokogina ya to omuso aba na abane ekwa na wie we kwa kokromoti power na odi akwa kosisuo we kwa kokromoti power na odi akwa kosisuo wamu tutu aba ni wie ya chese mpenifo so hwe ya hyase wamu kai ne baako mienu miensa no na ne wamu kinkan wie ne wodi kunim a ne dia wano ani ebetimi di ensasi yebo pampampa yakasa Ahenkan Kasiebo wanu na wo begina NDC anaimuo na wakọ premier shebedwefie akonwa no yewra owen Kwame Frimpong din adodo na de frɛ no ene darling boy Ahenkan Kasiebo ne wano ana wadi nkunim na yankọ yeboye homodin se yebekọ ahoma no so na ne yamani boni owo ho Kwame apia kubi ne mu nkyirɛkyirɛ mu nyina wadi ababa sum ya ba 20 sabre de nyina yenim ese wo wen Kwame Frimpong wano ana edi nkunim na sani pamiensa no wa mokwa ye ntino
ede ya ba ku beto sumienu na ba ku atoso miensa na afa bi asane awo mu nyina so beso mabato no kura asane ekoye na ka wode ho amane bo nyina so etimi abo ntini ye hwese yensa ebeka kwame apia kubi ewo ahoma no so yamane boni ye ne na ni ko twama se wadi kokopie mu ewa asamaikas na ne abato no hwehwehwehwe mu ahuni ekoso wo ho nyina no wadi mu nkyere mu nyina abesomye omaye kwame apia kubi ahoma no tutomu otomu a yebekwane akwakotie wamaye die yebeto asem no eso ene ma yendi dwa na se ene yebeti asimu ayate asimu ede ntisimu ya da pa anambwa en adam go ka obisa name say share anya it can be all the days but not Friday. Oni akwa ohun ya di mbese Friday no bofo ko kasa chess oni akono bofo no da won kasa Everybody you go we Friday be ade aje abusia mayendi dwa na adwa na ye die no Akim State College wadi adwa ntia so ye di ni dwa ti unsu a wo fie kodi ni dwa na obedi udwa na unim se Akim State College be pie mpatam etete adehye binum pa nti se wawie sese na beso kosu apon a enha wa ho ha wani fechire wo ho enko enkran enko kumase enko temale se wo jentete osu apon mesre bi wo hna no heya de hiane se ukura SSC wasi ABC ukura bia betimi dia apply we your final year student ya wo twan wo results nso a nso betimi apply HND holders for betimi apply diploma for na my 2-year top up program and afen so no ukura ICAGH ACCA CIB and a CIMA ICM ne de ka ho nyina so obetimi apply mature student 25 years de ko ukura de hia SSC ya na wasi bia de nya so akotro mo so hwe no unya atro san so hwe na pass dia udem una osen mesro weekend programs ewo ho na asam de bata ho ne se wo mo ni KNUST Kwame Nkrumah suapon kese ya ebutu eye asantemantam won ne womo akwam ntoma apam honti uwi Akim State de said wako KNUST pepepe udabrem de ya sorte udada ye nya ne se obenya 3000 de ko obenya baabi adapa afemu ni nyina ena afi so no memboba wo programs no so enchrewe business programs ni TI BSc accounting BSc marketing BSc banking and finance BSc human resource management engineering programs ni so ni BSc electrical electronics engineering BSc computer science na baby obenya forms ni bi atono kwa mo campus a ewo achema sene asene ankasa ena campus tetrete no ewo ukwa obenya forms ni bi ato na wo de tetata wa yese kebra ko a ene na wako www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh Nina ya small letters na afe wa file forms ne kama ediko bibia ni afre 0558 633 957 0558 633 957 and 0207 163 787 0207 163 787 Akim State College Discipline Excellence and Development. Afei abusia Jubilee Hospital sawa pomuden ehu ehia ne papa apomuden susu wo hwa ne ewutimi ko bibia hwese uwo sika na yale enti sika yetuatua oniema bebre uwo sika na untimi nya adwuma uwo sika na chese semu
sika wo ho na ahodi ni wa enye hwehwehwehwehwe nti apomuden de ehu hia ye panti no kopoto kasemu a yesi health is wealth nti wo ho na wapomuden wa hwe ni ye pan na ne santi Jubilee Hospital se brana so ye wapomuden ni atochima wo bie no wo besiesie na apomuden no asanso agina ne naso nti Jubilee Hospital ewo abafu enfidi a ye di hwehwe ni padua ni mu hu bebi a ye adekono akwakọ hintan yade bi wo wana na so den papa obetumi atani padua ni mu sa ne wo bekọ aba da wo behu no na chese ede wo kwa ne sa Jubilee Hospital sa wo mfidie ntu kwa wo behwehwe ni padua ni mu ama ni pada sa ni den ka wakoye ni pa wudidi wono wokwa wo ba den ka anya kura ne ebosumi mensa bia na wakwa akoye check up Jubilee Hospital sebra na wanya sa ne ma ni nyina emma laboratory enso wo hwane enfidie ahyemu mabie panti ekobasa ewose yatwu moja ewose yehwehwe ni padua ni mu wo hwan no so ye be ama opeso hu moja ku obi wo ho a woni ni moja ku ni nyina Jubilee Hospital so oba obe ni nyina kama ama wo pharmacy ewo Jubilee Hospital nti ya hwe wawie no ene afe ne ne ye ba betro edwena ma sekokoto ya no mu ni wo montro ye wo ne hwan aje se wo mu hu an wo mu hu nti ye hwe wo Jubilee Hospital wie ye na ene ye ma wo enro antenatal care ni postnatal care ewo Jubilee Hospital nti we oba fe na wafa efura ne ne wa hyase antenatal no kwa ne kakran nti Caleb maame oni se Jubilee Hospital wa aje mitu Caleb maame se Jubilee Hospital wa na ne o ye den postnatal care so wo ho ene wa wo awie no oba no ne akwada ni nyina modidie munyimu ehia omuye papa sanso ana ye wo ultrasound ene ECG scan na ultrasound na ne akwala ni bobremu odaye ni nyina ne ye behu wo ye oba na so be man so ye bekyere wo ECG scan wo ho ema wonu mu prostrate yade enso ha wo mo counseling unit wo Jubilee Hospital sanso ana ye wo eye clinic enso wo nti wani na ye wo ya no fakodan Jubilee Hospital ko ba ne se ahwehwani we ne wo se ye ma obi a yetimi so ma obi abo wani no ho ban efiada no pa bia no nkyerɛkyerɛ koso wo Jubilee Hospital ema wonu mu a esiche yade diabetes na fe hypertension mojamrso hawom kantin wo Jubilee Hospital ntinyane ahodo ni nyina no obenya bie ya ka ni se obi se ene ese ye wamo kwakwa ye ayarehwe ne ayaresa no wamo pedia aha kantin no ye nyina ye de woso ye ayaresa bia ntin ye wamunyiane no eho etiye pa insurance card ahodo ni nyina wode ne ye national health insurance and se private health insurance Jubilee Hospital so wo jewa pomuden ana ehia no Jubilee Hospital ewa achim aboabo Manta Bridge ne so ada kwantempo ne so wada kwantempo ne so ana Amanta Bridge ne ewonte wa na Jubilee Hospital so ewo frɛ wo ma 0244 575799 0244 575799 afei kofa tamoto sane yenim ne deda yenim no ntinya afei ne yabeso akane ahwe ne nim ebisa ne se okura wo ne han ufiri hi abusua ban na wo bonyame nchade susu ne ochini papa enono na kofata motors ene chese wodi engines ahoto aba ene ka engines awudo ni nyina ubenya bi wo engines so de ene kama pa ka bia so ahoden egina ni engines so anti we engine nya papa ene ka no aye bibie wo ho kofata motors V8 engines ahodo ni nyina ubenya bie afei Nissan engines ene ne spare parts so ubenya bie sanso na Sonata Toyota ene ehon kron ba ne cars ne de dodo na edoso pa ni nyina wo pe engines ni bia na ado ani e kire mu ewo Kofata Motors na wakwakoje odie Kofata Motors wo enkran pumpuni mantemu abosu okan eho ana wo frɛ na 0302 689 689 0302 689 689 na yo so akwakoje wo engine kama ani abusia yetu Ahenkan FM yako
Okay, movie no. Chewa. Aye, o chance so muyi. Hey, I showed you mo. Hey. Boy. Na prayer, the permanent prayer so. Ya dani nipa. Se aponchi o se de eh Chrome ha. Wo hwe ya na aka se ne obeda. Utimi na. Ewusia yanko ya ni wa Kasiebo no emwe. Ya tiasim wa ni jedie nsem na ni jedie nsem wo Shatawale ne de no. Edi kan. Ya de Shatawale na edi kan na Shata. Wasi emprempre ya kase asa nyomtofo ewo Chrome no. Wamun shada nyantete ya papa bianti ama enyomto adwuma no mo ya no nshada nkoye. Omu huru so omu ntimi nya sika te sade ono Shata wanya sika no. Shata se on de dollars de bon wa wote. Oche ma mi sisiri abna pa. Skadi owo bi pa nti. Sani ono no wafa strategy ni nyoma bi aja wode anya ne ho se ejirimu no. Ewase nkofuo bi nso ewo enyomto ni wo no. Ya cheda chuo mtena se momo orientation te se akwada awako SS foforo na awanfo no mo wahe ya se ya orient mo kakra ukwa ha se ya higher park so a higher general art blog a higher visual art blog a higher lab a higher say aha to say orientation ni bi pepepe do's and don'ts ni na wose ya shada chi enkofo bi omoto nwumanyumtofo bi wa Chrome ha se na ya hwene atete wo mo yie Shatawale kira se emprempre ya kasa so bia pega ne ho asem ya nwumtuni ni otu bi buruburu mu anti ubate anyum ba ku ya dan meti ye se ahomete ho kwabna kwasi mu yumya na mo bo ofie hai Yesu ya de ba ahomete ho safo ni nyina ka awo ya shada chiwo mutazi trade am se ke we industry bia eye music industry enka ewose empanifo wo industry ni mu no chiwo motena se ka se Yesu e mafa wo shi o to bele sa anyum ne de ye twam wo Yesu dim na nka anyum tofo e wo Chrome ha se no wo bahunu se de o beto nyum na so ase obia ni hwasofo bia abawa mi ni hwasofo bia na je se esre su de je se obia ya de o pe street su de so ya hye enti se ne street de so aya hye no wo se amasika wo se nka anyum tofo nya wo Chrome ha ro munya omunye sanse ase eurabasam ne krachesem bia nka ho raw now enti investors ahodrese kom di sika be hye ye anwum tuo no omomma esanse eurabasam nka ho na de bia so ye na eurabasam nka ho na ye wro ha obi ampa tie wo Chrome Ghana ha enu nti wose ono de ebe ye kura nka aban no mfa ne hunjimu bi na aban no shadan creative music industry sanse ye ka say Osi music industry papa bi enu ewo Chrome haze obia ma ne ne swa no oto mitimi tinwum bi pa Yesu ya me boyfriend tie wei utimi tinwum bi wate mi ka se afia pofo am so metimi atonwum bi wate na Yesu ya boyfriend de na me so mentimi ntubi uso betimi atubi enti de akoso wanyum tuom Shata se na ni nje ho ba ohwe ba bia nyame apagya na duro ni wo hwe de nkofo bi ye wase ho no mo a enhye nkuran. Are we ready as an industry to find people to be on our spaces, radio stations, TV stations, properly with qualifications? People that we know that are not coming out of paying to come and top paying. Are we ready to fish out those people? Otherwise, like I was saying, then we have to look for our young graduates from these schools and start teaching them industry courses. So that's fine. Yeah, they are saying that at least the next time, those are the things that we need to do. We need to even tell government that we need a school that we can train people to run our spaces for us. Because to be frankly speaking, is that but these people, we don't know their qualifications. So before we can change this thing, it has to come with the whole orientation of people that we know that, okay, cool, now we are creating, like the way we change government, we have the power to change the people sitting there. We are the people, we have the power. So basically this answer will be, we need to start thinking about it together. That's why I said on a round table, because right now if you say we should go and sit on a round table with people, who are we going to sit with? We don't have reps, we don't have people there who can bring in those things. Ahenkan FM. Nipa atini kan eye Charles Niama na atini kan yo Shatawale ni no onu so suapon be no ko 2 oze nam 2 elu so ya den went say well kai nam 1 say Shata susu di ni Charles ni ama mensa enti no wa den nam 2
Hey, shata see here there round table discussion. Na ka be kono onu timu bi. Na Stone Boy susu team. Na mo besu ya. Adapetwa ya. Na family susu team. Na go mu nyom be ko bi. Cheka shata nkwado o su ama no. Omu ye gra no wasa. Kwa. Yeah, you. Hey, any bana mini baby crow free by. So as one kwa on the planet. Say. Eh. Onu abon mi asin no timu. No. Oh, but me Jesus say me okay at least. Yes, answer wo. Cause enyu bi ana. Me say nyum na kwa bla question mu bo akwa. Eh, radi mi refi. Ahomachi so bra na answer so boy. So. Kwa me ta ka me. I was there. Adanu small mu boba ku bia no pay. Aye gospel. Ah. What's that? So sumo Me behind. That anu ayi ku see the worship. Me behind me face. Also me bekani ah. We do say. Ahenkan FM. No be kana open high on pesu. Na ebi asim hwan na pesu. Ebi ya hyehyɛ nyum sa. Obi open high mi pesu. Also me bekani ah. Do say ahometo. Edu kroma. Reka bamba chomba ya kura he. Ai. Danke. Oba na eni hwan no. Bamba chomba ya. Danke. We nyina ke. Esi ya chi omugu mu kura. Hey. Eti shata asabro kanyansa wo. Ai. Anyu boatia wo every my boyfriend. We ani Yesu. Wa wo to nyum ne ya bemu. Yesu so ya bema. Tinu uye upasi Jesus my boyfriend. Yesu adani ge. Yes, my boyfriend. Ya da omase. Yes, my boyfriend. Adio. Abusia we ya no formula. Indi ya tuwaso. Na nyuntuni ba kwa no ne de ne ya gospel pa ne Salina Boatin na Salina Boatin ne nyuma wade heti ya pa no ne ankalato ana boss a enyum no ene wade he's the alpha and omega no ano de heti ya pa na ma Salina Boatin ya ma mi wa wale ye nche mfishia mienu kura no okay mfishia mienu de beba na ma mi wale ye sunyakopon cha de ne awale mu anigye wa mani bi pa che no oba baako na oba bia wo a edan ya unipadua no ene ebesesa kakra ma Salina Boatin ye se ne anim no obi animu odru kakra enti wa kwakwa wo ye susu na chese nimu no eduro ni bia ba beka ho na enu na ma Salina Boatin sa wonam kura na obi a wonim no timi gina no se ye ana mepe wonyum pa wo so nyame nhira so mepe wonyum pa so nyame nhira wom ka wie pam so ma me nyame nhira na chini ye wo ade kakra futuo bi epesi etu afutuo ni se am so o ya pai wa ye kese adoduntinka o hyase asa wo kokogem na o so te ya nke beboa wo sesa nsem no wati bebre na ebre bia wo bete so na ewra ho ne retimi ho ne ho a retimi ho ne ho adai na Ghana fo bi kasasasa anu kwantin kwada o na anu ya sa TikTok ye ba ye ne TikTok so de no credit sama ba o intina krobiom so omu mpebiem no na TikTok na chesema Salina Boatin ye wa dane ne ho wo ho dane ne ho na o sha atade e sha na titi nka oba akopam kabani slit ade hia ye se bibi di that ntinke about that ni bia na ehulele ewu na wo sin sesi ade ya di niema bia keka ho ma corset ene oyo oba pa na ukopam kabani slit na chese wa mfa bia memu na ewu no hu ni ekọ nti ma Salina Boatin ye kente papa bie ana chese eyi wakwa pam ne kabani ni slit aje ne corset na hwe se ne corset no mami na fe nkrofo hu ye na ebi enti na abusia Facebook Ahenkan 93.3 FM ne twegu power obeha ma Salina Boatin ye ne kala ne so de kala yi na bei kama enyi so ehye no
fata no ne mami agi ni kente ya wokɔhye ye afia kente ya tesen emia no kente ni de efe but style no de na ka moa no style ni me de na gam ka bi ma wo Selina de nyanya corset na it is not corset at all but the body color and yes is coloring and the hair is hairing and the face is facing but the dress is not dressing enti abusia ka nwa ebra Facebook behwe wo di na we no chance na okọ photo shoot o never go down don't na ya turu so no boy yo no boy was in the name of Jesus never go flat in the name of Jesus oh but why kesi o why so award die enti no tie why kesi sa na enhye ntade bi say na so mo besere o Emma me so nhyɛ dan was how why say me am si hey yemienu aponyanya of dan one e bi say one e one Mr. Billy ye dina baby aponyanya of mienu oh enti abusia am plus size san corset e be kuma na aba no hwɛ sɛ ne emia na fu na de hwɛ skirt na abetai ho no kisa brofo ye siatra too much okro minimum free buy sa abrofo ni pempambi also mom ye slim dada but ye dia ya suya man si ada tra so corset na si at na adanu video bi am hu ye wakoye wedding na nipa no hye o wosu ni ontimi bontina na fa ni so firi na ni ase ba edia ho ye dia enim ya ye that ye nya bod that ni ma wi a una free to move una ko see ade ese corset ana de sign ni kom no Miss Selina Boate yo ana mu jwa dada pe Ahenkan FM abusia nunu na video ni de agusu etwagu ma Miss Selina Boate na tade e hye ni ninyi a anu nti Ghana fo bi kasa na mami kire mu se kasa no adoso dodo adoso ma ne kura no enko osane wotie de enko so pia bonten a wotimi nya ni mu gidie bi nso asa na wo pie kura gidie bi ani ni mu so wo pie wo bi kwa akohia na ka chenza waye kese dodo nti ekoje ani obi susu awafon pie ya say ana ade na wafon sa mpe wojeduro kakra no they see appoint ye pa de ba ni ye pe de pa ni ye bentima mi Selina Boate sa ensem no ani ode fa Ahenkan Kasiebo wa wo behu no de wo ka hwe kwan ya obefa so aka che na wo ka ni boom sa na ne re aho Ahenkan FM and you never go down ya kwa ha se nso aba Miss Bell Nancy adu awuye abi 16 years ne ban do so di hu video tema wa kan no for hospital ni o de ba because enkrofo bi anu otropa enkrofo bi kwa betimi akasa ani na ana okoko fa kola ni wo baby am gasa na nyinse nyina echi o se hwe se nkwa ade bi aba ye hye ti wo sha be kasa onyim so na wonyim to no je video no operation room ho ne e course nyina o de aba oba kama na Miss Bell se den Miss Bell se embrembrem Miss Bell yet na Miss Bell e o mote na mote ne se o bubaba no o hia obi ku tactically tight no so ani mu ankasa obi ku bi alanga jwa no oni obi ku bi twemp na tight pete capital T na je se mu odewu ni obi ku twemp na twen sa okunu no obi ku no o se na sa be ma no so che se be ma ni jada no no hunu se ne career no se ne nwomto no woni mu na obi ku se me pushu mi obi ku also ye young me pushu me sell me nyo basa I go do you fine and why ya no fine ya na chese ne wadi agidin wase na obi ku no kra no sanse ye ne boss ka ho enti sa nipa kro no ye obi ku no san ye ne boss no en wo so ni mu kura no na ja wa ma anyoma aye chese kama ma no na chese na bra bo ekoso wa no
enwum ode ba ye nyina o se na be men sponsor no tini kura ne say. And the me me a very big example. Me started my career at Wahasha Studios. And yeah, office romance and coming to a medri. Aha. No when you tell me baby, but you Hasha Studios. No when you tell me baby, but only me train. Oh yes.